结束了前一晚的迎灵仪式。在第二天清晨，来自新北市的族人们以庄严朝圣的心情，徒步行走在南竹湖部落的街道上。除了体验部落的整洁环境，也预备举行这次研习活动的开训典礼。Limaan takunya nasalika kau, aja cakap kapan kita. Ya tanda ya saja tolong itu kan tu ilisin risau bitiam siman, anai hapus lagi nai tiam sim no ilisin. Sanai kami atau kau, udah nanti ya nanti pakai kain namu olah api nanti ka ijompet apa kontrol tu ilai, dia racat ulah bangsa. Adira-adira utolondo tinang namin ko wala alma sa to yatsatya namoy tataya kapah hindi tumok ilang masama na itsatyawi hato mama matsatuli mapanay ka mo misay mapanay ka mo miparataw mapanay ka mo misulmat itira ako makalak po matsata ako makapay agad katang sula mitsuli agad ka ini meminta ko para diana ya sana aku sakapah sana namin na sila dadaya matsata ito niya pura anak ko atau kau besok na ito kami inainarot nang ako kasi saya kasi warang diam ko semua tamat ini yan ko semua ikaw dira hawaya sa kapah ini pasatit mitan Para timur mitan saya itu ka ro ceko katuor ko nang to asa semat pisili-sili to mama uli ko dai saya itu tuor ko nang to asa semat kesan sama nanti mengusut to kami amat ini kira kamu kami taimi kami pada sese hati rasa buka sampai ini kira ni sese 在开训典礼中，来自新北市研习的族人们分享了前一晚迎灵祈福的感动与收获，特别是老人家的训勉，让学员们充分体会到部落里敬长尊贤的态度。开训典礼是由部落头目及新北市头目代表共同来祈福，希望在4天3夜的研习活动中，部落族人及新北市的族人们都能充分学习阿美族的传统祭典丰年祭。这次最特别的是南竹湖部落为了迎接从新北市远道而来的族人们，特地收集过去部落的早期生活及祭典照片，来分享给新北市的族人。而学员们也纷纷拿起相机，拍摄这难得且珍贵的老照片。蛮有意义，因为这个照片是历史的照片。参与祭典的每个新北市族人都有很深的感动，仿佛寻回了传统祭典的真正含义，生命也得到了文化的滋润。昨天的走晚的那个年龄阶级的那个，他们每一个伦理都遵守了那个族群的一个规范。我说不上的那个感触，真的很感动。那个厨房都是年轻人在做，也都没有女孩子在做，也是
第一次这样子参加他们东海岸这里的那个公园制。Awal isa niya ro como tenía kalabi to tahrak no kuro usa hau tada mang ayah kina hiya tuna kawatun ni an sapitala ayah to labang 分享的食物的一种这个经验我从来没有这样子的感受感受不一样，很温馨好像找到我们祖先所给我们留下来的一个遗物。你可以看到现在后面在跳舞嘛，那个舞步那么整齐，歌声那么优美。如果有一天这样的一个文化如果消失了呢？我想对原住民来讲会是一个非常大的遗憾了。Anini asa katusaro mi agi ko mitumuda ito mi rebong to ko babahayan ami kapot na sakuro. Uni ano mi kumud hana amala sai ko uni ni ani ara san pa sal ko pi tapal numako maulah kako nang hanan mi tau pancah malah sai ko falo soi latak melengau bahasa ko rai numita san ko mapo aku tapal. 现在是要问你，就是你们在帮年轻人绑头巾，它代表的文化意涵。年轻人要那个把干变好，那个把你记录写出来个都，你baru tunjuk upi halanan. Sama baru tu kungahnya dah, utara ayah wahai tu cara malah kapah hai tu. Baru sok makin dia kalau ayah kapah, sana saji upi sana malah kapah hai tu, dan selesai tu kapah halanan. 在南竹湖部落有一个非常特别的传统，就是马杜阿塞为嘎巴及巴嘎鲁爱穿着传统服。南竹湖男生的服装传统且繁复，无法一人独自着装完毕。从腰带至头饰，到现在仍严守传统的穿着方式。当耆老替青年着装完毕后，青年会送上一竹杯的酒作为答谢。南竹湖部落仍保有相当严谨的年龄阶层制度。青年组以上的人员在记忆中完全不可休息，服装、歌声、舞蹈不及格者，均会被青年之父，也就是妈妈努嘎巴斥责。在记忆中也会看见妈妈努嘎巴用极大的耐心带领及示范传统的南竹湖部落舞蹈，真正落实了尊敬、服从与传承文化的美德。